nilai Prosanto Rangha, nilai CEO Nispas Karding Long, lapen member secretary Karding Long against corruption. Pu tunggu la bangke Professor Bongru Karding Long against corruption member lo. Pu bangke Kalasi Hanse Karding Long against corruption convener lo. Pu bangke chief convener Kehak Samsing Hanse lo. Pu bangke convener Tengdeng le. Nanti apor ni pin pen juju pu pakai konfin na. Pakai na. Dalam tang episode ini long nanti pura lah itu representative lah pen officer satu kontraktor vendor selang pen percentage tangka long late putir tum payment account di account claim klik pu nasi konan sila percentage kan payment account konan sila percentage kian malah selang nanti peraturan pelarta bertanda. No, bangsa lang kayak itu open secret. Rat kado kawe arat kecil lo, oke. Itu elected representative atum, pen ke officer atum. Rata long pen, construction work along, 15% CN bom. Pen ke development pen construction long ke 15%, pen ke supply long bangke 20% CN bom. Laso ahormo bangke ining ki duk mimi bangke la pulo inut bahni ajar pojot pe tumia tangka do punya asap su tangka do pen kam suplem do dipusta non bangke suplem do nilo athema people lo ma ja nang ki cheng pen kam chu en lo pulo tangte work order ka si palong pen kam ke claim ha kam ke claim tang dia bill ke che claim Asiti na tibulo long sisteme tibul fi pipe pulote officer atum tak kam masih claim nangli paper work nang claim pipe lapen lahai bill nangli chip claim at lahai tibul fi pi ustame ni tum elected representative atum aphan 20% 15% atangka tholam de pulote nangli phan bill sanction masih nang pipe nasi Karbanglo termas council bangke nan ke zero tolerance to government tum kapacit hang itu government of India tum kapacit hang zero tolerance to alama bangke nan ke hok kandidat lo lepen ke non itu hekon long ji non march ending nang te bob lo non payment idapo department all department non second installment itu second half tangka nang lelo non government tum department tum tangka people setina department tangka people ili tum hekon long project ka bang no tum mas council kecari ke calon officer penceng no kiti kiti itu ili tum representative tum je percentage jong si contractor tum pipe pulote bilong le ili tum ang thek lo po jong si percentage pipe pen ang thek bilong lo pulote la bangke government dan kamatha cila pondo kusili tum hokong Tangte ni kilang nang la elected representative lapen officer contractor lapen vendor atum tangka kirum nunji lapson arondum solam magenel itu kecini polten kecini ten prote itu Gulf of India pen income tax X agarala TDS mana tax deduction source do la sorona teng pensi itu ipinang si anak tangka la tax bangkela itu sarkar kan pibo la si la supena kile apara bangke itu vendors tumpuna ba contractors tumpuna la elected representative tumpan ki itu extra tangka ipinang si arona sari kon ci kon no de ha kita pa episode ni lo la mo yes lambe tin tan no si kita pa episode ni lo la mo yes pem kedai phone district library museum apen veterinary lai bang scheme kedai phone do pula si pp scheme kedai phone lo sa parta kan ta ahoi lo MOS long panong pondo district library kita tangka panong pondo district museum kita panong pondo di Kuaroi kepakla kita panong pondo lepen ke kapre department long ka angka kapanong pondo la sinili long isi antego la teknik patang ipo la ke Government of India Ministry of Development Northeastern Region ada pensiun ini alu kilong lo salah dak itu bangke mapen ang libro district library district museum mana ka nanti ni ma sini tu non la so putha bangke kan kon lo na
Ladaki pu bangke la pu hello construction of bamboo made single storage district library building with auditorium hall at Diku. Hala dak tangka panong bangke 6 crore mane kuti drop tangka panong iglo. La puson kataksi aku hamren ta dotula construction of bamboo made single storage district library building with auditorium hall at hamren estimated cost 6 crore. La penamparta elitum district museum of Hermanto tangka panong do hala dak la pu hello construction of bamboo made single storage district museum building with modern amenities at Dipu. La banke estimate cost banke kuti 5 crore. La son taksi ako dotulang construction of bamboo made single storage district museum building with modern amenities at 105 crore. La pen and participant elitum chithanlo Dipu town gapakla pan na langoi itu Jepang kira pan puaran si tangkai litum naili mak dalar si tum charju lo nasi lada bangke la puan lo development of Dipu town lake for recreation la bangke 16 crore. Okay, protection and prevention and improvement and cleaning of Dipu river la bangke 10 crore. La som taksi litum handloom and textile long ta tangka kapanong pondo special economic project for development of Karbi handloom weaving hala bangke 5 crore. Lapen veterinary department long ta kapanong pondo veterinary department bangke itu kopi lama meat selling board mane jitu okijor dia phan la selling board ne la ala dak panong pon banke 5.5 crore. Son taksi rubber plantation phanda kapanong pondo rubber plantation rubber kati kijia phana banke 3.25 crore. La banke natural resources management ko se scheme do hala banke 6.99 crore. La banke strengthening of agriculture training infrastructure in Karbi Anglong district hala banke 5.5 crore. La puson si MOS pen asitin department long ta tangka kapanong pondo ina. Tangke nili kijut si nang tu manar di na. MOS amenten tangka nang keliji la puson dui lang. Halo, jadi kecil itu nanti kalau tante itu source pen angkat pen kecil itu baru tak long itu nanti kalau tante lo solo economic lifeline aparman MOS lo panong pon karena lembar angkile jadi gitu lah angkile 1200 crore tu yang harus anda katakan karena angkile nanti itu lah no angkile kecil itu nanti pen Komentar ke hai ini yang kan isi kuison nam ringlan Greater Damuka Tekelanjun water supply. Kalau dat penanganan di dingin munib tum naswalang kijun. Asu kami herwan ini tum thelong lo. Apa yang manta Helang lah. Jeman lai so cingci sel lagi nok lelu. Laswa jo ini si Greater Damuka Tekelanjun water supply project kopi scheme pensi kedai pon lapen pot si patang pon pedak lo la nangkan pot ikat Athe pialam si nali nangkar jui lo te dokmuka hawara long itu marara do lang kijun kisum do hala dak alang ban ironic side ironic pena joine si monit tum aso lang jun ti aso ta hilang lap lo la pen ke fluoride la haya joine lo pen kiso buka stone ta ho pipini la hay talong ulo si Greater Dokmuka Tekelanjun water supply scheme banke Ministry of Development Government of India hala tum pensi NLCPR ko si scheme do NLCPR ko scheme pensi tum tangka nang pilo pen hala da ka banke 1409-2016 anika tender pipon lo like banke 2016-17 aparma tangka ka panong banke 18 crore 65 lakhs 80
9,000 tangkap panong kono. Stami ining du alama bangke non puta halada non anta kam ke tang puji alama bangke ke tan pon sungkrum ke tang man tulon ke tang la bangke tan pon non anda sungkrum da rada tum langi jun long je bangke non ahok pe klempon pamit pulo te non amata jun pon stami government tum negligence halada ke do rada tum pan negligence la sebagai part of corruption kicu panglim akili ki om pi jadi si scheme makan anta patang pon tekeder lo ben patang pon peder lo dan di parlimen atum kipu bang kalau kuson hala so hawala lo insurgency a problem lepas keluar kabe kusi atum paklang sekami ahok pe da bangke ke dok muka pen itu tikilang jun kahilo ke 20 like 30 km baksi dulu hala dah lakukan le insurgency problem ki omar la puta kali yang si ahok pe insurgency problem kalau dia hala kami claim di malong security pon pen tak kam ba claim bi stami government tu la pusan aning aklong aning class staff pen kam ki claim pon ji kacisik la pusan awe bangsa jenis sinon antah dagara tu lang julong le dah lo pen so greater dokumkat tekilan jur water supply scheme ke non anta dan kompeten. Jadi silam aja tu lah saya. Karena lo scheme petang tidur rumah, ayat malu tercini lah. Ayat kelang lah. Tapi pot sila political party itu posisi yang konjibia yang dilaksanakan. Ahok pada lama bangke government kecari demokrasi ada long bangke government kecari long opposition lepen ruling the way nanti house along setan. Stamil itu lang pon sana karbango Thomas Councilor lo bangke opposition member ke inut dah bedat lo. Lasi government atum ke claim ke dam, itu government atum ke claim ke dam kicok cila puta hidu na bang bedat lah. Lasi karbango long scheme tangkanan ke lagi dopikustami kami claim ke tangti puta sen dong cepat duduk na bang bedat lo. Laki parliamentary movement pun parahal house allo kaci song nahi bang lo bangke sta extra parliamentary itu kaci song nahi angtang kaci song nahi bangke neli kaci ni bagi thek maduda thek from lo angtang itu house allo itu government itu assembly allo kaci song nahi the council isi song allo kaci song nahi pen angtang ada kaci song abang beda lo house allo bang song abang beda lo angsan angtan people si extra parliamentary si song sedar lo la solam si mana lang ma Kelang solam si angtan ke si song abang ka beda at he bang la pulo je inut bahini tum bang social activities atum si song pon positame alang le tum aphan government itu law and order authority ya kerapen government ka ciri atum apor pen apor ke kher ke hab son ado kon ko lapen baso ke ther ke hak ke do penajani muni de tum kisung ke cecak selet hoi si ahok pe dalam ke jing kaning je joni jer jang chok pulo te la bangke aning am thang mata aning oi nak pe muni tum ke sesong pan aning run humi la puson na joi si non adha ka tum ke sesong hai de penon ile tum alam penalam non ile tum ke klem da mo lo stami la puson akisung nang ge Dia rasa macam song pon long, ini dia jawab mantek long. Nili kamat hati, kalau te kedam tang antek itu lang dulu, long te kedam tang dulu bahini itu social activities atau kese song. Halah so antek le lang dulu, kalau te non nili itu ke Japon, karbang long against corruption, iklan kedam long, dah ke jawaban abe. Tema government ke cari against ni lam peninje dulu, kami klaim patang tidak pusi ni lam peninje lo, kami klaim patang nangji pusi peninje lo, kicupang lim percentage ke en illegal appointment, backdoor appointment lah. Sonsuri lah government tu around regi klaim itu aku tax ni peninje pot nili ke klaim kita memulung ke jawaban abe puke nili cini pami. Penon itu lah karbang lo against corruption lo nagi cerap puji jerko jerpiat tu sistem alang tu banta kisung piji lah bangke nili cini pami sistem ini tu lagi demokrasi ada pinaga posi iklan kita malong kicok lepas kicok si lah bangke aki hidung
do nak kok jong si kahili duna banga be pino pulotante alang government ke cari tentang ke claim ke cok lo ne ke cok celo ne cicini ne dah nasi muni dah tempat kenan road to om dia ke no claim tidak na usumar handa hedi bihe ko usumar tempat na ane pati road to om ka mo thilo tila so usumar oda do hinu daji sta bihe ko dah ci pudulo pulotante usumar tem sta me mo ke this dai si oda do ban nang ni ko da pusan ta kasi non council ke cari ke claim ke da malong sta me non karbang long long opposition party tum do an si ta me ke claim ke dan ke chok chia long bang ke asiem an tong chipa do do nang ji yong si opposition party tum ta ruling government tum ke claim ason thot si hala tum ka karap government ke cari non council ke cari atum ka karap te gitu illegal ke claim kami claim patang ke dia kona ne bang long percentage ke chuben lasan illegal aron re ke claim ason thot government tu aron re ke claim ason thot si opposition tu mitame aron re ke claim gitu anti social activist puta pudia uno aron re ke claim itu rat tum ki kroy un ia kam ke claim lo yang si opposition party tum da kachera dundo kok lo tam ke la bangke opposition na pen ruling tha aka cheprek avelo na pen ke la puson pulotan le karbi a society afan in future bangke commission an thega be usi ni puda metu la pen ke chok chi along pulon te opposition puno ruling puno asien tong ban sipa do hai nanji la pen ke ni ka do ga be panda chuni ri tu karbi ham hang asong ge do an sitame anti social activist apu thaga bangke asien tong sipa do nanji la pen yong si itu na society itu pen masih rata phana ke no ke claim jong dun hai he ke no ke claim lo ke serap dun do ko lati itu ma society ke bang dia ni bang ke mention na thega di pusini pudam itu ante apona dolo te ciu ciput ke lan le tabon nante